Dneska si urobíme hamburgery alias burgery, poďme na to. Cibulu nakrájame, ušupame. Cibulu sme nakrájali na polmesiačiky, na drobné kocočky a na kružky. Do hrnca dáme 3 deci vody a 3 polievkové lžice octu jablčného, 2 polievkové lžice medu, korenie, troška soli, pridáme do cibule, ktorú sme nakrájali na koliečka. Dajme si domáce hranolky z týchto zemiačikov na takéto krajčeky. Maslo dáme roztopiť. Do panvice, kde bolo maslo, pridáme cibulku nakrájanú na polmesiačiky na parádu. Domáce vajíčka oddelíme bielok od žltka. Troška korenia a ideme začať robiť majonézu. Do žltok začneme pridávať olej. Vypracujeme si hustú hmotu v podobe majonézy. Polievku lyžicu dižonské chočice, troška soli, ľadový šalát nakrájame na kocky, 110 g guličku, požmolníme v rukách. Naše mäsko dochutíme, až keď je na panvici, korením a solou, nič viac. Na žemle si dáme trošku masla a následne sa presunieme na grill. Na spodok žemličky dáme našu domácu majonéz, jedno naše mäsko, našu cibulu z nálevu, troška karamelizovanej cibule, troška nakrájanej cibule na drobné kocočky, úsek uchorky, troška kečupu, troška chorčice. Hranolčiky si ešte dosolíme podľa chutí.